مش kur dest pêkin em ê ji meşakolînê dest pêkin. Ew meşa ku biraderê me yê apoçî û xapoçî ev serê çend mehayê xwe dihejînin û xwe dibin û tînin û xwe guvaştin. Xwe guvaştin encama vê westandina hanê, vê xwe guvaştina hanê, vê keftelefta hanê meşakolînê derket. Meşakolînê jî çi bû? Qaşo ji bo bidawîanîna tecrîdê û serbestberdana û azadiya fîzîkî a birêz ocalan. Îja ev çîrok mîrokê apoçiya heye azadiya fîzîkî û azadiya nefîzîkî. Her carê ji me re tiştekî dirtînin jî rebenên xapoçî jî wekema wek benîştê qereçiya dicûn û nizanin bê ev çi ye wateya wê çi ye. Kîbîra xwe azadiya fîzîkî û azadiya de bire apo azad bi dindirê zindanê de bi ne dindirê zindanê de bi. Azadî azadiya mejiyê apo ji fikrê kemalîzmê. Bere apo ji bin perspektîfê mîtê azad be. Ji bandora kemalîzmê azad be. Ew azadî ne apo di hindirê zindanê de be û ji mir bi reklam û propaganda kemalîzmê Mustefa Kemal Atatürk bike û bi dîroka Kurda bilîze û xapandinê bike û bi rastî yanî heq kirî ku min navê wî bikin serokxapo û biraderên Kurdî wî jî dimeşin heq kirî ku min navê wan bikin xapoçî. û ji bo ku wilo min yani ez vê agahiyê ji we re bêjim bi we re parve bikim ji mir çi yanî ji Qamişlo ji Dêrikê ji Amûdê bi taybet ji Amûdê ê apoçî. Ê apoçî îdî apoçiyên çawa? Apoçiyên ku ji apoçiyan nerazî. Apoçî ji kadroyên bakurî nerazî. Dibêjin em apoçî ne lêbere kadroyekî bakurî ji Mêrdînê yan jî ji Amedê yan jî ji Dêrsimê yan jî ji Anadolê ji Qonyayê kadrekî apoçî were yanî pêl serê xelkê Amûdê bike bi çi heqî bi çi arman bere yekî ji xelkê Amûdê were me çewsandinê ser serê me bike xem nake em qebûl dikin lê em bakuriya nema qebûl dikin. Wilo hêrsekî li hemberî kadroyên bakurî çêbîye ev cudaxwaziya hanê PKK berpirsyarê wê ye. Cim'a û Ebas û Qereso berpirsyarê ev nakokiyên di hindirê civakê çêdibe. Ji ev apoçiyên me ên Dirbêsiyê û Amûdê û heya Dêrikê êdî gotina xapoçî di nav wan de belav dibe. Ew xwe di nav xwe de wilo behs dikin yanî. Dibêjin serokxapo û xapoçî lê bercewendiyê wan dixwaze ku berdewam bikin. Yanî ez eveya wek agahî ji we re dibêjim ev tiştê ev gotinên ku ez di vê programê hanê de dibêjim xapoçî, serokên newewî û tevgera xapoçî, serokxapo ev çîrokê hanê ev gotinê hanê êdî di nava kutleya apoçiya de belav dibe ev apoçiyên ku ji PKK nerazî. Ev wekî agahiyê dixwazim ji we re bêjim. Meşakolînê bi rastî skandal bû. Skandalekî ser hemû asteya. Ser asta medya, ser asta siyasî, ser asta cemawerî. Skandalekî wilo didî diyarkirin ku bandora PKK heya çi derece lewaz bî. Êdî her carê yanî li Bakur ne tenê li Bakur mesela ev çend cara Murat Qere îlan û kadroyên PKK berpirsên PKK rabin ser piyewra û ser hildana ke gel nema guh dide yanî qelwelkên apoçiya nema guh dide van axaftinê hanê. Di hilbijartina jî diyar bû bersiva gel çawa bû ji bo tevgera xapoçî hilbijartinên li Bakurê Kurdistanê. Ez nabêjim gel bi tevahî lê kütleya gel
piştgiriya apoşiya dike xwe vekişandin beşek baş rê xwe vekişandin dibe ku ev beşê han zêde be. Di hilbijartinên belediya jî de dibe ku zêde be. İhtimal e, mumkin e yanî. Ka gelo wê apoçî bi çi rengî yani karibin zerer û ziyan û xesara ku wendayiyê ku di hilbijartinên parlamentoyê de dîtin wê çawa dikarin di ê şaredariyê û belediya vegirin mijarekî din em ê li ser biaxivin. Lê pêvekirê de yanî ev mijara Kölnê ku hiqwasa PKK mesref lê kir. Hiqwasa PKK pere, otobûs ji xelkê re yanî û bi çavsorî û bi zorê ev qerebaliq û ev rêxistina PKK di Ewropa de di dawî de destpêkê de çi xwardanî bin? Digotin em ê milyonek kes bînin. Milyonek kes. Milyonek mirov ew ê bînin li di vê meşa hanê. Piştî wê çi gotin? Gotin em ê nîv milyon. Na milyonek na nîv milyon. Piştî wê çi gotin? Na em milyon û nîv milyon em nebêjin. Em bêjin bi sed hezaran. Bi sed hezara gele em ê bînin. û di dawî de encam ev derketin yanî. Li gor vîdeo jî derket. Ez ê niha hinek deta jî ji we re bêjim, hinek înformasyon jî ji we re bêjim. Lê skandal bû. Bes gelo PKK tobe bike ji skandala sûde wergire, piçekî xwe vegere, piçekî xwe rexne bike? Na. Ti carî ji têkçûnê xwe PKK feyde nakir. Yek carî har dibe, yek carî çavsorî îdî bi şiddetê bi ew üslûbê berê, üslûbên salên heştî û notî ku bi kar dianî xuya dike wê PKK dîsa vegere wî üslûbê berê, rêbazên berê, mentalîteya berê a ku bi şêweyên terorê xelkê ditirsand û heyecanê çêdikir. Lê ew tundî û ew terora berê bi navê Kurdistana serbixwe û azad, bi duruşmeyên Kurdistana serbixwe û azad di salên heştê de û di salên notî de PKK li Ewropa li welat li derveyê welat li deverê kulî heye, li Şamê, li Libnanê ew terora hanê pêk dianî. Niha wê bi navê çi vê şiddeta hanê pêk bînin? Wê bi navê Komara Demokratîk û Neteweya Demokratîk û Quzelqurta Demokratîk û Kerafiya Demokratîk ev tiştê ku yanî ji ber vê îdî gel nema bawer dike yanî. İdî gel millet heta ya apoçî jî lê gelek kes ez naz dikim, ez wan bi nav naz dikim. Di nava PKK de ne yanî nanê xwe pê dixwin, jiyana xwe debara xwe pê diqedînin, ne ku qenaet û bawerî. Tiştek wilo nemayê. Nemayê ji van giregirên di nava HDP bigire, ew Selahedîn Demirtaş ez car wilo ez behsa wî dikim, ne ku ez sedî yanî serê sedî sed ez bawerim ku yek carî ji PKK qut bûyî. Na. Ditirse yanî birayê wî di nav wan de me berê jî behs kiriye. Ew dibin tehdîdê de yê, malbata wî dibin tehdîdê de yê. Hinek hesab hene hesaba dikin. Hûn kî dixwazin? Ev ê ji bavê Zubeyr Eydar zêdeyê ku rabe piçekî rexne li PKK bike. Remzî Qertal wilo, Qeramûs, Meramûs evana hemû bi vî rengê hanê. Hûn kî dixwazin? Abdullah Demirbaş û heta Osman Baydemir bi yekî ji wan were rexne li PKK bike yan jî daxwaza lêvegerekî rexneyî li PKK bike, ti ne. Newêrin. Newêrin ana. Ez nabêjim ez ji wan naxwazim werin bibin wek me û rexne li PKK bikin bi tundî rexneyên siyasî, rexneyên fikrî, rexneyên îdeolojîk, rexneyên dwarê ser asta endama ji wan rexne dikim, li ser gelek asta ji wan rexne dikim. Ragihandin dibe, karûbarê rewşebîrî dibe. Vanan newêrin. Newêrin yanî wilo hatine xesandin. PKK wan xesandiye. Mejiyê wan xesandiye, îradeya wan xesandiye. Tiştek di wan de nehiştî. Wilo wekî bûkê plastîkin û derdikevin ser sehneya û maseya wilo daxivin. Ev meşa
كولن يعني نتني كتلة PKK جا سرانسر أوروبا وجا فرنسا واسكندنافيا وجا نظام تاني ألمانيا PKK ولا قواسا ولا شخورا زيو بحنجدين ألمانيا تاني بس كارب بمريتي براحتي 100,000 إنسان بينا جهة ميتينجه ميدانا كو جير يعني جيه قرتنا نتكاري و تشتيك وديتي كسي تشو بشدار وفيديو جي هنا تفلي ليسكين راقا عندنا وكاميرا وزوم بدم تشتاو مسألة بشك بيبليزن شو قيسة يعني كرنجي فالا وشخور الميديا باكاكي جي بنرن بيبتشرنجي ولو شخور خوش ذكرن وهالانا وشاباشا شخور قنالي وانو شخور خوش ذكرن جهفر خوش دكن لچاکوچی هف دخن يعني ريكلام وبروباغندا جهفر دكن منطقة ميديا خاپاندني خاپوچيتي خاپويزمي اف باستراتيجية هاني بفي منطقة هاني فكك خواست بيچكي فيتيك چوينة هاني وشر بسركفتين بالدروة وميدان وقاد تجي وبست حزارة وبدا حزارة والدراو كسكي جنافا اف مديات شكر واف سياسة مدارم PKK ايني زيكي وان ايني وابوشي اي ربك ابوشي نوي رجوان ربيجي ايدي بس دراو ابكن بس يعني عيب بيش اسكندالكي يعني هوكوي هيها اف اسكندالا كلني جاهل بشارتنا جي جرانتره شما جرانترش بركو روشا أوروبا قاشو ريخسنا PKK أوروبا دخورت ديروكي يعني شعالي صالح حشتي PKK الفيدر أوروبا بدها كشتن كريه ريخسنا ويا استخباراتي وبرا وحمودش الفيدر أوروبا ده نتكاري خوشران دنجي نتكارين نیوی هدفی کو شخوردانی بون چه ربا هدفی کو شخوردانی بون نتکاری پیک بینه کنا برپرسی PKK اوروبا و ایوی در دوراوی و يعني و جميل بايك ودران كالكان وان بتشرنجي محكمة بك وبتشرنجي حساب جوان بخور شو حساب جوان بخور قالك ريخصنا PKK اوروبا حساب جميل بايك بخواست جبركو نرازي بوينا قل نجبو جبر خباطة واني بيد نرازي بوينا قل جبر استراتيجية PKK تشوت سياستين PKK تشوت آخافتنين PKK تشوت قل بفيرنجي هاني قل ند صالي حشتي دي ند صالي نوتيشي دي يعني دنيا بيش كتية مديا هي درو زو اشكره دبن درو كيفن اشكره دبن ايشا درو روجانا شوا اشكره نبن يعني اف سكندالا هاني براستي تو يعني لقوري ما يعني دبي بتشكي ولو يعني الخوفة يعني الخوفة قرق الخوفة از اگر الخوفة نقرن خوش حلال به سرد ليوان ويمدي هرن تكشونه كيدن ونداكرنه كيدن وسكاندالا كيدن ورورشيه كيدن كاش خالفي لهنگي هانگو دار بكم بيش چه بيجه بنرن او بحثات چتكه هدفي كش خورداني بو به چی دوی مشاهانه ده اوی و اتمسفرک چاوای هیجی هاتنا گل دوام دکه جی چار آلین اوروپایم دبینن قادا متینگین هات جبویه و هدفک مزن سازی و رخصنی کردان دواره و مشهد دابون پیشاخه ام نيرين و پیشی بگرن تکلداری ایرو اتمسفرات دوان کلیانده ام روجا وکی جوابه معلومه کو 25 سال دسر اثرتا رزدار اجلان رکو در باسته و 35 ماهی جی کو تجريده كمطلق للسر بريز اجلانه ايده تحملها قال كرد
و دوستن کردا د آستا نتویی ده د آستا هر چاربش کردستان ده لدیاسپور ده کو و تجریدا لسر برز جلان تک ببن بشکینن و آزادیا فیزیکی یاره برگل کرد کو داخواست دکن اتمسفیرا قادا خوپشاندانه کو به 10,000 ام لهویا کو زدتری 100,000 انسان کو ایرو بشداری و چالاکی ببه دنگ کرده ایرادا کردستانیا ایرادا هر چاربشه کردستانی لدیجی داگرکریه لدیجی تجرید و جبو آزادیا برزو جلانه یا براستی گناه می بیده براستی از یعنی شخو باور کری که سروک سازی کیه شخو باور کری که سروک سازی کی نتویه اف برادر احمد قراموس هفسروک تنکیه هفسروک کنکیه و داخل و هدف بده حزارة لميداننا نقولي أقفتناويها وهدفاوي 100,000 100,000 يزيدتر نجمينها بنرن بهدفي نقولي هجماري كو بوليسي ألمان قوتي ونقولي فيديو كهلا هدف رخصنا بكيكي أوروبا وهدف برز قرموس بيكات يانا اف لگوری آگاهی گیهاشت من نزانم اگر راست یا نه راست برادر دکارن شمر سر راست بکن تماشاوان دکارن سر راست بکن لگوری آگاهی کو گیهاشت من اف برادر ناپوچ یعنی چانا یعنی حوالی کوک حوالی تفگرا کوک بو کوک چی اونها ولو پکیکه ولو مقامه کی سخته داییه جیگیره هفسرو که کنگرا نتویا کردستانه کنکه تنکه اف قراموس احمد قراموس یعنی اف احمد قراموس بچکی ولو وجدان لجمعی هبه وجدان ناز دکو که پکیکه حوالی وی ای کوک به دهان کشتنه لمیردینه لقزل تپه سرانسر یعنی دورین باکوری کردستانه لدروی ولات لولانه هاتنه تصفیه کرن یک بویرکی هی بویرا قدم قی ایدی اشکره بی یعنی صلاح الدین چلیک بخواه دما كل لولاني بو لقنديلي بو لوي هاري معاني يان دبن ريفي برياوي يان دبن ببرياراوي يان بدستيوي يعني چند كس حوالي كوك يان حوالي كو حوالي تفقرين دن ابي نا ابوشي هاتن تصفية كرن يعني لگوری آگاهی کو گیهاشت ما اگر نراست بجی دکاره یعنی صلاح الدین چلیک دکاره و انفرماسیون هانه سر راست بکه اگر راست بجی دبی یعنی لیبورین اخواه جوان قربانیین هان بخوازو و همو قربانیین کدما کدناوا پککی ده بو و او برپرسکی عسکری پای بلند بود ناوا پککی ده او بویرین تصفیه و کشتنین کدناوا پککی ده چی بوی و او نزیکی وی و او هایی ویجی هایی یان جی رولاوی تید هایی دبی لیبورین خواب خواسن یعنی از وید زانم یعنی دما یعنی رحمتیه کانی یلماز دما اروپا بو تش دبن اداراوی جیده ریوبریاوی جیده کارین تروری چی بون آنا گه کانی یلماز ساغبانا منی بگوت آنا یعنی گرک لیبورین خوشگلی کرد بخوازن نظام الدین تاش خلیل اتاش اف کسین کوبری ده نوا پکیکی ده بون دبن ریوبریا وانده چه تصفیه چی بونه چه کشتن چی بونه چه کسین بین گناه کادروین پکیکی اندامین پارتیندن چه هبه
دبي بيجن دبي اشكره بكن بالنفيس ببلغة بانفرماسيون و بالليبورين اجا عم بقرن احمد قراموس يعني في ربنا خدي يعني انا حياة شي درجة ولو وجداني بي لهمبري قلي كور ديروكا قلي كور راحته يو تشاول صرخة قبول لك ولو وكي چی بيجم يعني از ناخوازم ولو بيشينم او خود يشينن او خود خن روشكي ببيرنجي هاني يعني روشكي ولو الربان يعني او خورتي كوبير هفايفين ديك قبول لك لايقي خود بينا بب قشمرك يجي قشمرين مدياب بككي احمد قراموس تشما خوتيني وي استاهاني كنت تجي بب يعني آلاف كيش آلاف درو وخافاندني اي بككي يعني كأنا تشي فايدة كري تب خديك تنهابية هفسروك كونغران تويا نزانم كردستاني تب خو باور دكيف كو كونغران تويا كردستاني اولو دستي خدين سر وجداني خوب بيش كونغران تويا كردستاني PKK بي تفجرك سياسية كردان نهشت وجي نكشت ددقده كوك كاوا يكيتين اجتمان بارتي ديمقراط كومونيست حتى الروجافاي كردستاني PKK دبن گمانا دي كاري تصفية وتروري للروجافاي كردستاني لهمبري تفجر سياسية روجافاي كردستاني جيك يعني نتوية چه حالي چه خودش ترازيتي بزوري PKK بك تفجركي نتوي بزوره دیروک مانا دیروکی مانا آپوچی بونم زانن آپوچی تنا آپوچی از آپوچی و مزدانم آپوچی چی کرنو چی نکرنه به حوالی خواه یعنی چاوا تفگره نتوی برز احمد قراموز آپو دبیجه آپو سروک تین نووی دبیجه ده 1080 ما وندکارن بیا دیروکی سیلمیش بکن راکن ما وندکارن آپو دبیجه بناوا PKK de 14,000 kes hatine kuştun. Haya da 1008. 14,000 kes de nava PKK de hatine kuştun. Haya da 1008. İşte de 1008 و haya na deyna alik. Çağa tevgereki neteviye. Tevgereki rizgariya neteviye. Tevgera azadi qaz و rizgariya neteviye. Ya ki ولو ya zulmeki mezin ببختيكي مزن دكي دما كنا في PKK دكي تفجرها آزادية وتفجرها رزقارية وتفجرها نتوية تا چه حالي چه آزادية چه رزقارية چه خودش ورازي تو چه علاقي خود بينه تتكي بي حالي هان تنقونه أنا زاروكي تا نبيه تا هولو مروش والله وبالله وتالله سوندا والمتنا يو اش ديروكا وخيا دنافا أبوچيا دا الشرم بكم يا اون چا شرم ناکنون حتى روجا ایراد نوا بچیا دنه برز احمد قراموز يعني ازنان از چا جور بينم يعني طاب در زيفكم يعني شرم سكاندالا كي يقولوا اب مشاهانه يكي وك احمد قراموز و سازي مازي وچند چبگرين گنيه اوروبا كو كسكو سلاف الواناك تنه يعني هناك يقولوا كرمينالي كولو بتشرنجي وان جفاندنه وايك وان كرينه وانترناسيونال وفكري سروقاتيه وفكري نزا فكري شيء حاله شيء هاي وخوليا سروقاتيه لسري وكرنا فكري شيء باندورا شيء ازبري چنداكي للقاهره بوم از نازدكم چون القاهره بيروكي فكرنا بده $1000 مصرف دكن كنت كونتاكت باستخبارات مصرية رفكر مانا أنا استخبارات مصرية ورجيم مصري أو وسكتر بك تي كليب أردوغان رخوش بفن أو حمو دكان مكاني وبقرن وسكتر بكن يعني جي قاهرة جي مصري چون الويدري وجابين نفيسكارين مصري دكرن هنربن دير مصري دكرن وتقول تنگ سر آپو سترانا دويش سر آپو وجوان هي اوه كل مديا PKK قهدار دكن جوان هي كو براستي فكري سروقاتية المصري
وقت چمێنی لێ دمەشە بلەمەلەمە هەموو گەلێ مصرێ ئیدی ولۆ فکرێ سەرۆکاتیە دەعەجبینە و دەرەو یعنی هندکێک مابوو ئەز هەرم لە دەریێ وان خەم ئەژوان بێژم ئاوا ئەز ڕۆشەن گۆسێمە ئەز لە مصرێمە ئەز دەچم و تێم ئەوێ لەوێ ڤیدیۆ هانەژی تەماشا بەس شەرم ناکەن وێ بچن پەرێن کۆ ji ڕۆژاوا ji gepa nanê feqîr û ê efrînê û ê Qamişlo ê berhev dikin wê herin tê xindevê nivîskarekî sexte ê Misrê wê herin tê xindevê weşangêrekî sexte ê Misrê wê herin tê xindevê hunermendekî sexte ê Misrê ku ra bi çend gotina û çend strana li ser apo û ser xapo bêje şerm nakin ji Ehmed Qeremus jî xwe wilo layiqî xwe dibîne yanî debere layiqî xwe bîne baş e ka hela polîsê Alman li ser vê meşahanê çi gotin ji ber ku yanî hejmar yanî wekî teqdîrî bijî nêzik bijî dibêjin fermo temaşa bikin. Ehmed Qeremus ji 100 hezarî zêdetir xem nake û hedefê PKK jî tedî ji wir got milyonek bû nîv milyon bû 100 hezaran bû nizam 10 hezaran bû nizam çi filan polîsê Alman dibêjin 15 hezar kes 15 hezar hûn vegerin adrêsa cih adrêsa cihê ku li Google lê binerin li wêneyê wê binerin ji jor dilê binerin li cihê ku meydana qada mitîngê teng biçûk e yanî 20 hezar kes 30 hezar kes tê de cê bibe wê bifetisin biçûk e ne têra 100 hezarî dikin ne têra 50 hezarî dikin cihekî berê ji bo li tenişta çemê Rhine berê cihê çêkirina kiştiya bû teng lê binerin ê ku ji we re bêjî wela 100 hezar êrî birê me te cihê 100 hezara ma nedibêt meydanekî fireh te bigirtana tu apoçî nas dikin ku xelk nayên çûne cihekî biçûk yanî li gorî xwe aynî li gorî hesabê xwe û hejmara polîsê ku li wê derî bi seda polîs li gorî Alman ev medya Alman in ev nejmin e xem nake ew ên bêjin wela medya Alman wek medya Tirk hejmara kêm dikin xem nake Alman dibêjin 15 baş e Alman dibêjin 15 Alman neraz dibêjin heval kapitalîsta modernîteyê û medya emperyalîst û nizanim çi û wê devê xwe xwaromaro bikin û Alman neraz dibêjin xem nake hûn rast dibêjin Alman neraz dibêjin ji min 5 ev bû 20 hezar û ji we jî 5 temaşevanê hêja ji we jî 5 hezar ev bû çi bû 25 hezar ji Medenî Ferho jî 5 hezar ev bû 30 hezar ji Binya jî 5 hezar û ji Newav jî 5 hezar ev bû 40 em çi bikin em dixwazin bigînin 5 hezarî em ji kî jî ji Ejderşehê xwe jî 5 ev bû 45 5 hezar em ji ku bînin
امش کی بخوازن 5000 جبو هجمار بکه جی 5 هما يعني جبو خاطري اپوچیا و مدی اپوچیا و احمد قرموس و او سکرته پیر هفته بینه دکه کی هي فاروق ساكك 5 وكاكشار اورا مارجي 5 كش جميجي 5 یکی دینشی هایی سزایی تمالیجی برای 5 6 بوان 5 هانه کومه جوان برای یا بو 6000 يعني برادري جات حسابي خوكريه جا 100,000 بيتر وتنت كاري 20,000 بجوينه 20 ها تنت كاري 20 لوي دري بجوينه زيادة هري زيادة جي تنت كاري 20 لوي دري بجوينه ها بوليسي ألمان بروفيسيونيلن وهاتن تبه باريزن ندش مني تنه بس دولة ألمان مصرف دكه او سياسي چارست بوليسي كو لوي دري جبو باراسنا گل پاراستنا kütle, پاراستنا مشاوه ألمان حكومة ألمان مصرف دكه جبوه وجبو شراب يعني ببختيل وبكو هجماري و كيم بك يعني خمناك بنرن اف سكاندالا هاني ام چو قيسا هول بدن بينه بكن ازجي وكيبه دي اف سكاندال ناي بينه كرن ناي بنجل كرن اف متخص درباري يعني وی بویرا هانه وی سکندلا هانه وان نرینو انفرماسیونا وار پار و بکم ده بلکی بچکی آپو چکی ولو مشوتن يعني بشكل خفقر بشكل خفقر وقرخنا بكن وبس بيجن والله هو شنق نجدية أخافتني نجدينا كينا ونزارم تشيه وميته وآجانه وتبكير دخبتي وتنزارم تشيه وان درو مروي يعني هواي ميدان واوي نا وا فيديو وا اجور ادريسي لجهه ميداني بنرن كاغلو يعني شو قصة كار تحمل اجه چند كسار هي چند حزاري هي بنا وا مشور بوتي هرن لي بگرن وبگرن لمديا ألمان وبگرن جهه بوليس حتى هناك آگاهيش مرهات يعني راس نراس لازم جوار بيجم از ملو ما يعني مدسبيك نقول ندر نافر مرد بيجي ترخيصا رخصتا جبو مشي لگوری آگاهی هنک يعني تيكلي دار بيوندي داري با آپوچيار جبو 10,000 إيجاوي ورن دمد ياد بيجن ما حساب كربو 100,000 زيادتر كرود هرش خور شورباني سكي بقو حتى سبي وش خور راسي مرة هاتي درا ومرة بكو هاتي بيجي هاني بخافين وميداني وقادا ميتينجي وتجبي ودكبتق ودك نزانم كمي راين سكني يجبر خرمه مشى آزادیا فیزیکی آسر و خوابو ده هر یابار هر شخور کاره کی دن بکر